Evo, nalazimo se opet u vojnoj bazi Borden. Danas je 5. mart, četvrtak 2009. godine. Nalazimo se na štandu gdje je naša promocija Crne Gore u vojnoj bazi Borden. Okupili su se naši seljenici, oficiri vojske Crne Gore, Velibor Obradović, Šović Radule i Bulajić Vlado. Sa nama su i naši seljenici i ostali imigranti koji su došli da podrže i budu sa svojim oficirima iz ukupno 33 zemlje svijeta. Inače, naš štand je bio vrlo posjećen, lijep. Kao što vidite, naš oficir Vlado Bulajić, naravno, dostojno prezentuje svoju zemlju i pomaže našim dragim gostima da budu upoznati sa našim crnogorskim specijalitetima, koji se, kao što vidite, nalaze na stolu. Tu je i naša draga i vrijedna Crnogorka Vesna Kadović, član Crnogorskog kulturnog društva. Tu je sa nama i Slobo Kračković. Kao što vidite, u bazi se nalazi više desetina štandova sa hranom, suvenirima i drugim obilježjima pojedinih država. Ovo je još jedno pogled na naš štand. Možete da vidjeti, tu su i promotivni stolovi drugih država. Kao što vidite, štand Latvije. Ovdje se nalazimo ispred štanda Estonije. Svaka nacionalna grupa u Torontu je pomogla svojim oficirima koji borave u vojnoj bazi Borden da dostojno, lijepo i interesantno predstave svoju zemlju. Upravo pogledate štand Makedonije. Do štanda Makedonije nalazi se štand države Bolivije, države u Južnoj Americi. Sa nama je i naš iseljenik Pero Kalizić, koji je došao ispred društva Vladika Danilo i danas je zajedno sa nama. Kao što vidite, na stolu se nalaze neka odjela koja su karakteristična za Crnu Goru i crnogorsku kuhinju. Također nalazi se pano sa prirodnim ljepotama Crne Gore, naše zastave, naš natpis koji je gospodin Branko Aleksić, osnivač Crnogorskog kulturnog društva i također član društva Vladika Danilo, gospođa Zorka, koja je došla danas i pridružila nam se na ovom lijepom događaju.